Why? What's the matter with you? Yang masih kosong itu paling atas masih kosong. Moga-moga kagak ngebak lagi ya Allah. Nah, baru biru tuh linknya. Aduh, gua nge-tag everyone server gua kan ya. Oh, ini yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru namanya permainan. Yuk, guys. Kirain gua nggak bisa mencet bulat, ya Allah. Waduh, apa itu cok? Kiri gue banyak, sumpah kiri gue banyak. Astaga. Bentar, gue ditunggu. Dari belakang. Halo. Kayaknya coba pakai recon deh. Dari B kita snipe manja. Aduh, udah kalah aja. 42, 252. Pakai recon enak ya. Aduh, dibikin labirin pula sama dia. Cakep banget, cakep. Udah kalah sih, ya Allah, kagak menang gua. Ya anjir, apaan itu, Cok? Tuh nggak ada orang. Hehehe. Mana itu? Aduh, dari mana itu? Gua mana lihat di situ. Udah kalah sih. Help, medic jadi banyak nih. Mana anjir? Nice. That's it. Aduh, ngendok di situ bocahnya. Ada mati. Bye bye. Brr.
bagian. Cuma berdua doang nih. Cuma bersatu sendiri. 25, 27. Ayo join lagi. Oh udahlah ya, jangan. Jadi awal-awal kita pakai sniper dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get the job done. Ayo, mari. Ikut. Aduh, ngebak lagi, cok. Nggak bisa ikut gua. Udah mencet kotak, gak tahu nge-lag apa ngebak. Let's go. Keterangan sih. Ya, F ya. Kemungkinan besar dia akan ke D mereka, atau nggak ke B dulu. Ke D sama E. Kita coba snipe dari mana ya? Anjir, udah ada yang mati aja tuh satu. Baku tembak aja belum, udah mati aja. Hello. Very good. Objective Caesar is ours. Alamak. Anjir, bocah pada, aduh. Anjir. What the kaget kok. Sumpah. Kaget. Astagfirullahaladzim. Gue lagi mengamati gitu ya. Waduh. What? Come on, aduh ya Allah. Kayaknya coba gue pakai assault deh. M1 kayaknya enak tuh ngetap-tapnya. Nih. Nah, ini kayaknya enak nih, tapping. We have lost objective Caesar. Ada medik, wih. Anjir, tank, cok. Oh shit, granat. Anjir. Ya bener dong, ayolah. Belum panas nih, ayo. Makjang. Belum panas. Kapan panasnya tahu. Anjir, keren gue musuh, cok.
Willy, astaga, mati lagi. Nggak apa-apa, ayo bisa yuk. Belum panas. Alasannya gitu. Apa? Belum panas. Nah gitu deh. Bener naik pesawat. Pesawatnya dipakai orang. Tuh enak kan, 26 ya itu kena. Tolong. Aduh. Be warned, objective Emil has been lost. Anjir. Padahal mati di sono. We have now taken objective Bertha. Your spot. Dari mana gua ke spot ya Allah? Ini buat belakang doang ya. Good work, we have taken objective Caesar. Aduh. Ayolah, malu-maluin lu. Ayo. Objective Bertha has been lost. Udah commute semua dah. Udah bener pakai medik sih sebenernya gue, cuma ini medannya medan tempur jarak jauh gitu loh. Enak sekali ini M1. Mantap. We are now losing objective Caesar. Oh shit. Kamu dari belakang. Enak sih tap-tapnya tuh enak, Cok. Kalau misalkan udah nempel, aim udah nempel nih daripada lu pakai SMG. Nah, cuma kekurangan dia adalah Be aware that we have lost objective Caesar. aduh, tidak jadi spawn saya di situ. Anjir. Astaga. Mati-mati aja nih streaming ya Allah. Mencoba pakai assault, ngide pakai assault. Emang damage-nya sakit sih ini M1. 3 kali atau 4 kali shot. 3 kali 4 kali kena peluru. Aku ditembak. Dari depan, lari. Anjir, di mana-mana, Cok. Gimana sih mainnya? Sumpah, ini open banget, gila. Lapangan semua isinya, Cok. Udah kabur orang nonton. We have taken objective Emil. Good job. Tiga belas. Main gitar aja deh, gue main gitar. Kagak usah main. Squadnya sama, oke.
How. Bagaimana cara memainkan game ini dengan benar? We have lost control of objective Bertan. Oke, udah mulai berasap tuh. Sumpah di daerah sini aja nggak clear, cok. Oh, pantes enak banget, cok. Tuh, enak banget, anjir. We have lost Oke. objective Emil. Ternyata itulah mengapa orang banyak pakai M1. Kalau nggak kena juga percuma sih. Nembak nggak kena tuh percuma sih. Mau lu pakai machine gun juga, lu mau pakai bazooka juga kalau misalkan nggak kena percuma. Itu medic ya dah, Oliver dah. Enggak deh, ini lagi. Meledak teman gua, ya Allah. What the? Da drüben, bleibt wachsam! Oh shit. Headshot tuh. Soalnya kena helm ya. Really? Susah banget anjing. Kenapa lagi tuh temen gua? Dari pesawat terjun dia. Where is it? Where is it? With my cyborg body. What? Ini open banget. Oh. No. Cabut. We can still win this, soldiers. Oh no shit. Oh. Agak ngejengkel ya, bener-bener ya, sumpah main begini ya, kagak jelas banget, cok. Asli kagak jelas. Sumpah. Nggak ngerti gua nggak main beginian. Kita ke FA ya. Kagak ngerti gue main ginian. Ini open banget, cok, medannya. Apakah gue lupa mute? Oh enggak, masih sama, masih bertahan, bro. Kanan gue ada orang, sumpah. Nah. How? Just tell me how.
Anjir, ini udah mau kerebut lagi, ya Allah. Really, Allahumma sholli, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun. Wah, gila lu. Anarkis banget musuhnya, Cok. Anjir lah, darah gue tinggal 3. Mati nih gue nih. Di air strike nih ya. What the? Dadah. Aduh. Tadi siang wangi, kenapa sekarang jadi bau begini ya? Medic. Ada. Daripada lama. Please, jangan kerebut dulu. Aduh, kerebut. Musuh udah punya semua dah. Anjir. What the? Come on lah, aduh, ada aja yang nangkring di situ loh, aduh. Dia kepikiran apa? Coba kayak gitu, ya ampun. Aduh, mati nih, kalah ini. Alamak. Ini ngapain bocah? Ya Allah. Gak kena-kena lagi tuh nembak. Jatuh situ pesawat. Nah, kan jatuh, tahu ngapain dia. Habis kali pelurunya. Kalah dah. Again and again. Defeat. Gue itu open banget, nggak demen banget gue mapnya. Map gituan nggak demen banget gue, ya Allah. Gue nggak ngapa-ngapain dari tadi loh, no. Cuma kill 4, 16 kali mati. Mati terbanyak lagi. Ya udahlah. Nah, ini map apa lagi nih? Capture and hold the flags. Ya, I know, udah tahu. Province Conquest. Namanya map apa? Aku tidak tahu. Apa nih? Specialization. Barrel bedding. Improve accuracy in aim, fire. Aim down your weapon sight. Kayaknya pakai medik bisa nih. Aduh, 23 lagi. Lumayan. Tinggal segitu. Work together to capture the objectives and keep them under our control. We have charge of objective Baker. Lari. Oh shit. Oke.
Mati sih itu. Cuma yang dari atas tolong. Soldier down. Medik loh padahal yang di atas. Medik, help. 13 meter. Tahan aja dulu ya. Yang sayang poinnya, Cok. The enemy is gaining control. Medik, medik, help. Please. Sebelah lu, medik. Thank God. Wah, gila aja orang. Gila, nge-snipe terus dia. Nice. That's how you do it. Anjir. Dari mana itu, Cok? Okay. Help. I'm down. Pakai medik ya dah. We have taken objective easy. Baru-baru tuh. Sus City. I gotcha. Mereka ini cabut. Aduh. We are losing control of objective easy. I need help. Kid. Aduh, rame banget itu. Ngapain doi? Oh shit. Oh crap. Oh, you know what? Gua nggak bisa masuk. Apa lagi? Aduh, kenapa pakai recon? Alah, belum reload. Nice. Enak juga nih pakai gini ya. Enak ya pakai gini nih. Cabut. Aduh. I need help. Please.
pakai recon. Ini lah ya. Aduh, info, buset, banyak amat itu depan doi. Tapi doi masih berjuang. Awas mas, saya juga menembak. Nice, assist. Slow. Slow down, sabar. Oh shit. We have secured objective easy. Anjir lah. Gila tuh orang. Ngeliat dari mana, Cok? Ngepick. Medik mana medik? Belum gua ini nih. Mute. Medik. There are enemy forces at Baker. Sumpah kagak jelas, Cok. Kalah telak anjir. Aduh, nggak bisa ngepick dan. Anjir, rame banget. The enemy has control of objective Baker. Oh shit. Gotta find another way. Kenapa? I don't know. I don't even know why. Diam. Really, ini beneran kalah terus. Look over there! Anybody hear me? Anjir. Nice. Eyes over there! Really, astaga. Anjir, angle-nya kecil banget. Wow. Halo? Halo?
It's not over yet. Don't give up on the possibility of victory. Establish control at Objective Baker. Soldiers, we have lost Objective Easy. Send a smoke barrage on this location. Request confirmed. Airstrike is on its way.
Yuk, mari main lagi. Sudah mulai connect. Yalah, masa gua stuck di sini? Oke, sip. Battle. We must capture the objectives they control. Mari, main lagi. Capture and hold as many objectives in the area as possible. Take these with you. Wait a minute. Alright, ayo mari, lanjut lagi. Ayo, nyeker kah? Objective Bawa ada, bawa. box has been lost. Nice. Should be okay now. Sumpah ini sampai naik sampai capek-capek kayak gini, Cok. Oke, Charlie is ours. Ya, mari. Charlie. Ada tank gitu. Oh shit. Gua nggak lihat sama gua. Objective Charlie. Nice, thank you. Medik yang sangat gercep. Apa tuh medik gercep? Begitulah ya. Cover di tank aja. Clear? Sepertinya clear. Ya.
Oke, deh. Tiba-tiba itu lagi sepi-sepinya, tiba-tiba ada 2 orang muncul. Go. Ciha. Oh shit, salah. Tolong, ya Allah, kirain gua turunan yang curam itu. Kamikaze kayaknya seru yuk. We've lost control of Kamikaze. Tolong. Teman gue medik. Mantep. Oh shit, granat itu cok. Depan mata gue. Nice. Sabar. Bandages, take 'em. Push. Oh, udah gak ada orang. Sumpah nih, sampai dari sini nih. Belakang gue lagi pada perang sih. Nah kan. Nice. Objective Baker is under our control. Ambil ayu boleh. Oh, udah ambil sih. Tapi kok kita masih ketinggalan aja ya? Udah ambil. Our forces now control objective Able. Brrr. Ya kata lu, kalau kata lu ntar Mbappe sama Messi di PSG gimana abis itu bro? Boleh juga pertanyaan lu. Iya bener, masuk akal. Harusnya sih aman lah ya. Soalnya dia harusnya kan profesional. Harusnya aman. Oh, gue dikeker, sumpah. Dari mana itu? Dari situ. Nggak tahu gue ada orang. Itu dia. Ada orang sini. What's there? Anjir, situ nembakin tuh. Bagus, ya. Dari belakang. Lagi ngeliatin yang depan, tiba-tiba dari belakang. Astaga. Oh. Tuh ngapain mereka masih di B aja, cok? Ada orang atas itu, cok. Danger over there. Objective Charlie is being taken by the enemy. Really? Nggak kena-kena, cok. Setengah darah. Nggak apa. Sniper soalnya dia, lebih enak ngekernya. We have established control in objective box. Nggak kena-kena, gila nembak. SMG, senjata gua, ya Allah. Wah. Sip. Ada granat. Awas. Granat ini, cok. Kagak meledak-meledak. Nah. Kirain gue musuh, cok. Winning this. Enggak. Gak kena blok. Kiri deh. Enemy has broken our hold at objective Charlie. Objective Baker is no longer secure. Nice. Teman. I got you. Agak aja. No. Lu gak ada rencana main MW2 baru kah? Mahal bro, MW2 baru, buset deh. Kanan gua.
Nice. You owe me one. Dia ngeliat ada 2 orang situ. Nice, mati. Capture. Tank temen kan? Oh, untung aja tank temen, cok. Dia nyembur api ke gua coba. Oh shit. Oke, sampai ngindar-ngindar gua main. Ya Allah, sampai miring-miring ini badan. Help. Ya elah tuh teman kita mati juga, cok. Itu bukan medik lagi. Udah mati deh. We have control of objective easy. Objective easy. B menarik, cuma gue pengen di E. Squad gue di B sih. Dipakai nggak? Aduh, nggak bisa dipakai, cok. Mana sih musuhnya? Oh iya, di belakang. Nih. Here, take some bandages. F-nya keambil, cok. Dari atas ini. Look over there. We have lost objective box. Aduh, aku tidak melihatnya di mana. Ini. Look there. Oh, gerak nih dia sini. Now have control Nice. of objective Baker. Dapat kan? Kelihatan pala lu. Buka mata lebar-lebar. Oh shit, granatnya di sini. Oh nyobat. Go, ada orang di dalam. Nice. Here, keep this handy. Up you go, soldier. Oh, atasnya ada. Aduh, mati, cok. Di katana saya. Aduh. We have Stand secured by objective me. Able. Nobody knows where it's gonna be. Oh shit. Recon. Sniper itu sniper. Anjir, dia buta apa gimana sih? Kagak ngeliat itu, cok. Teman gue. Here, can't have you bleeding out. Watch over there. Temen gue nggak ngeliat ada musuh di situ. Anjir, masih hidup, kirain gue udah kenok, ya Allah. Aturan gue tembak tadi. Kirain gue udah kenok. Oh, pantas udah kenok, gak tembak sama temen gue kan. Oh, tahu-taunya. Medic. Tahu. Masih hidup itu manusia satu. Aduh. Kalah lagi. Hari-hari dihiasi dengan kekalahan. Rip aim. My aim. Ayolah. Kayaknya gue kalau misalkan nembak harus jongkok atau enggak harus diem deh. Kalau misalkan kayak gitu. Kalau misalkan sambil gerak kayaknya kena. Atau emang tangan gue bala aja. Kayaknya tangan gue bala aja sih.
Here's something for you. Just a moment. Ya. Ayo gue mah. I got you. Maybe duck next time. Oh shit. You're not where we need to be. Pick it up. Di push. Tapi kalau dipikir-pikir live streaming 60 fps bagus juga ya. Nggak pernah nonton streaming gua. Anjir. They're going through. I need help. Tidak kalah. Hush, kalah hush. Mana lagi nih gua? Dari belakang nih. Feeling gua dari belakang tiba-tiba gua ditembak. Tuh kan. What did I say? Kan? We now have control of objective Able. Oh, I'm dead. Anjir, rame banget situ, Cok. Aduh. Tak bisa jauh darimu, jauh. Aduh, pakai Jepang pula kita. 3, 2, 1, go. Ingat gua. Capture and hold as many objectives as Aduh. you can. Aduh. Cok, fault. We have taken all objectives. Gua ambilin ya. Meriam ini meriam.
How? Gimana caranya dia nggak kena tembakan gua? Nice. Nice, kena. Sumpah itu kena. Berapa kali itu tank kena? 2 kali sih. 2 kali doang. Hancur lagi tuh tank. Aduh, pakai apaan ini gua? Oh iya, pakai M1 ya. Lupa gua. Oh shit. Wah. Dia cok. Panzer. Majuin, gua nggak bisa nembak dari jauh. Loh, ngapain bocah? Oh shit, ada mayat tiba-tiba. Depan gua ada nih orang satu. Be aware, we have lost objective at all. Mati. Nice. Oh. Di KR. Kalau misalkan KR gak bisa deh. He's dead. He's dead. Dead. Wait. Come on, ayolah. Halo mas, kabar baik mas. Ada orang sini. Push. Wah, mana tuh orang? Ada orang situ. Anjir, reload dong. Bisa-bisanya. Oh, 大丈夫だ。 Ayo. Ay. Masih hidup doi. Masih hidup doi ternyata. Kalau misalkan loh, nggak deh, kirain gua apaan. Ada pesawat nggak sih? Nggak ada ya? The enemies have enough objectives. Win this fight. Nice. The objectives immediately. Sekarat parah itu, cok. 98. Satu lagi mati. 2 hit lagi mati sih. Aduh, dia ke atas lagi tuh. Mana mau dia turun lagi dah. Ah, mana kau? Medik level 11. Mana kita? Paling dekat dah. Mana dah?
Aduh, pindah-pindah terus. Aduh, kagak nyetir. Aduh, salah pencet. Nice, let's go. Mana kita paling dekat? Aduh, maaf. Ngelek ini. Halo mas. Nah, sini. Nice. Temen. Buset, sampai nggak kerender ini pagernya. Tuh, harusnya kan ada pagar situ. Sampai nggak kerender, gila. Maju terus. Akankah ini akan menjadi hari kemenangan? Ya, akhirnya gue menang. Kayak orang gila aja ini kalau menang. D kosong, clear? Oh tidak. Oh nggak clear nih, clear, udah, nggak ada orang. Oke, ada satu masuk. Sepertinya sih dari arah C. Lihat. Ah, dari mana? Gue bingung, cok. Oh shit. Riskan sekali saya melakukan aksi seperti itu. Cuma lari-larian doang. Kagak tahu, kagak jelas ngapain. Waduh, mau lepas landas di bom. Lihat, ada orang. Udah down. Kenapa tuh pesawat? Terjungkal. Aduh, mereka dapat A lagi. What the shit? Itu ada mas. Nice. Nice. What a shot. Mereka kayaknya lagi di A sama B nih, kebanyakan. Gak tahu sih apa ya gue. Dari kiri gue ada tadi. Woi, kaget gue, ya Allah. Udah mati sama temen gue. Ya. Bikin labirin sini kita. Daripada nganggur kan. Ini jadi kuli. Walaupun dari tadi gue nggak perangin. Lari-larian doang, capture gitu-gitu doang. Nggak apa, aku nggak nge-kill, nggak apa-apa, yang penting. Nggak apa-apa, gue nggak nge-kill. Itu ada tuh. F-nya dapet tuh musuhnya tuh, kayaknya. Tinggal segitu, D juga, D. D dapet.
Ada pesawat. Kita sikat pesawatnya dulu. Oh, pohon tumbang. Mana sih? Astaga. Sumpah teman gue langsung suren. Di spray baik sama dia. I'm out. Cek kerebut lagi ya? Oh iya dong. Cek kerebut lagi. What the Nice, mati juga lu. Medik, gak ada medik apa? Nah tuh medik tuh nyamperin gua. Ayo. Ini mas. Haulin. Buset, jadi banyakan dia. Oh shit. Ada tank, tidak bisa ngapus ke situ. Mana kita? Oh shit, ada tank lagi. Lari. Akankah mereka berdatangan dari dari D? Sepi banget. Ya memang sepi, bau bagaimana. Nah, kita dapat D lagi nih di sini. Oh, astaga. Banget tiba-tiba dibom pakai pesawat kayak gitu. Sumpah ini kalau misalkan ada alat yang bisa naikin. Ada nih satu nih. Nice. Hampir aja. Reload. No way. Aduh. Dude. We're losing this one too. Tadi udah menang, kalah lagi ya. Hai. Lu libur gak bang? Libur. Aman. Itu gua gak denger step. Anjir, kena cok. Untung aja. Sampai pencet map gua. Hai. Wah, mati aku. Ya Allah, berapa hari, 2 minggu doang sampai
Sampai Januari juga udah masuk. Emang libur Natal tahun baru sekarang cepet. Nggak usah berharap libur sebulan dah, nggak usah. Mumet dah. Yang tahun lalu aja hampir nggak ada libur. Nggak tahu deh, pokoknya ada tahun lalu kayaknya deh. Orang pada protes gara-gara nggak ada libur. Buset. Buset. How? Gimana dia nembak gua gimana coba? Bang, gua lihat lu di TV. Nama artisnya Fabio. Namanya sama. Aduh, airstrike. No wait. Coming. I'm hit. Bye. Squad leadernya cupu. Ada orang itu dua biji. Gak bisa gue mah. Baru tahu. What the That was a big. You know what, gue mulai capek main ginian ya. Astaga. Tangan pegel, mata lelah. 5 meter belakang gua ada yang down. Tahu dia apain. Kayak nggak suangi. Anjir. Kali-kali main game santai napa? Main game santai naon ya? Mati udah kalah dah. Udah kalah, udah tinggal 50 banding 200. Anjir. Tiba-tiba dia turun kayak gitu, pro player tuh. Help. Lagi dikejar-kejar dia. Mati juga. Ini pro player, cok. Jago nih orang. Kali-kali main game santai, apaan ya game santai ya?
Oh shit shit. Coba besok game santai kali ya. Apa game santai ya? Heavenly Bodies. Kayaknya itu bisa tuh jadi game santai tapi nggak tahu. Kenapa pesawat masih merajalela aja? Panas, panas. Kena tuh berapa kali, Cok? Bye-bye. Selamat tinggal. Satu orang lagi mati, kalah kita. Kalah sudah tidak. Gue cari dulu. Enggak percuma kalau misalkan lu cari terus gue nggak punya gamenya. Percuma bro. Sakit punggung gue ya Allah. Aduh, sakit dikit. Aduh, sakit merencok. Aduh. Aduh. Ding. Stand. Ya si Thomas harus kita iniin lagi deh. Pakai helm. Tidak perlu pakai helm. Gua nggak mau naik motor. Gua bukan mau berkendara di sini. Secure the objectives and defend them from enemy attacks. We have secured objective Able. First enemy soldier eliminated. Coba cari Overcook 2. Punya gue Overcook 2 cuma kayaknya Overcook 2 lebih seru main bareng nggak sih? Must not Kalau allow the misalkan enemy ada to yang mau main consolidate bareng, so udah many main objectives. bareng dong. Gue punya nih Overcook 2. Objektif C. Nggak ada yang ngambil C lu. We now have Berapa orang sih yang main? control of objective Baker. 22. Perahu. Lah ambil C lah.
Ayo sama gua di rumah lu, gila lu. Gila aja. Mabar online. Lama amat ini ya, gara-gara gue sendiri doang. Objective dog has been lost. There! Enemy tank! Nice. Objective Charlie has been secured. Anjir, itu tank ngapain di situ? Enemy tank! Up ahead! Kampung Kelapa, apaan tuh Kampung Kelapa? Someone should be on their way. Ini what, dari tadi gue belum perang. Sama sekali belum ngeluarin. Kampung gue buset deh. Wah, nggak tahu apa yang gue tembak. Wih. Objective Fox has been secured. Ini G nggak ada yang ngambil nih. Gue capture mulu dari tadi sendiri nih. We have lost our hold of Objective Charlie. Oh, ada nih yang ngambil nih. Ada yang ngambil sebiji no, satu orang yang ngambil. Aduh, padahal masih level 6 dia tembakannya. HP lu RAM-nya berapa? HP gua 6. Mana ya? Mana enaknya? F. Ya ada F ya. The enemy is attacking Objective Fox. HP apa? Realme 3 Pro. Itu udah lama, Cok. Dari berapa tahun lalu? 987. 3 tahun yang lalu. Just a moment! You can move, soldier! Anjir, kaget gue. Oh shit. Apa itu, Cok? Bunker apa ini? Tiba-tiba meledak-meledak seperti itu, Cok. Anjir, nembak apa lu? We have control of Objective George. Don't let it fall into enemy hands. The enemy has control of Gue Objective ramnya Able. 3. Nah, apalah, aman lah, santai aja lah. Main game masih bisa lah. 2019 ya, dari 2000. Gua enggak, kayaknya enggak dari 2019, gua dari 2020 deh kayaknya. 3 tahun lalu. 2019. Pokoknya waktu gua kelas 7 aja. Ya mungkin 2019 akhir deh. Oh shit. Ntar bro, saya inian dulu.
lost control of objective Baker. Steel masih di situ. Botak mati botak sama gua. I gotcha. Holy shit, depan mata gua nge-revive orang. Lu main game apa di HP? Main di football doang. We have control of Stand objective A. by me, nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, nobody knows. Wah, anjir. What's the matter with you? Mobil nyusruk aja ke sini. Aduh, rusak lagi nih mesin. We have lost control of objective Able. Enggak ini dong. Babio, enggak nyampe dong lu nembak pesawat gitu. Coming. Ada musuh di situ. Should be okay now. Depan gua. Oh, bukan. Here. Ini ternyata Can't have bukan. you bleeding out. Objective box. Spotted an enemy assault trooper. Nice. Now under our control. Wait, Come on I now. got you. Cabut. Terlalu open. Mati dong gua kayak. Udah down ya. Sip. Main Spider-Man lagi bang. Main Spider-Man. Udah tamat Spider-Man. Pegel pak, asal lu tahu main Spider-Man dulu tuh pegel banget. Lost control of objective Mencet dog. kotak sama bulat segitiga. Objective Able is secure. Di atas sana. Anjir, ada tiang-tiang begitu, Cok. Anjir, kalau kena-kena gue nembak, ya Allah. Alah, dari tadi sampai habis tuh peluru. Tinggal atu. Cuma nggak ada peluru. Tank musuh lewat. Attention all squads. We have Oh, taken shit. objective Baker. Bakar, bakar. Udah lah, mainnya pakai koyo. Pegel sumpah, itu jempol gua. Bentar. Nggak ada. Apa yang dia tembak itu? Habis ini udahan lah ya.
Oh, ini airstrike. Objective Fox is no Ba, longer secure. nggak ada orang. We have secured control Nggak of bisa lagi Objective masuk. Charlie. Be sure we keep it. Dari situ. Aduh. I need The enemy is taking Objective Able. Capek gue, sumpah. Capek. PR banget, cok. Aduh, gue males pakai tank. Nggak bakat gue nyetir tank. Udah ada lu jaga komen lu. Ngamuk-ngamuk, cok. Anjir, kiri gua. Salah kirim. Lu kata chat apa? Bisa salah kirim di live comment, astaga. Unik. Ngantuk dah. Habisin dana. Tidur. Our forces now control Objective Able. What the... Soldiers, we have lost Objective Charlie. Komando karbin. Baru tau kan waktu itu lu pernah ngirim kan di Discord. Gue lupa mukanya kayak gimana, cuma gue inget lu pernah ngirim deh. Ya gue juga nggak tahu orang siapa. Wow, Anda hebat sekali, bisa membunuh saya seperti itu. Iya. Tuh anteng banget itu teman gua di atas naik pesawat. Masa kalah lagi, bro? We have charge of Objective Gua kasih Baker. lagi ya. Serah lu. Dapat kan tuh 24, lumayan. Cicil. Aduh, ini pakai recon enak banget. Pakai recon sebenarnya enak banget. Enemy recon standing by. Oh shit, masa nggak mati? Oke, sip. Itu udah dapat advantage dia lagi nge-reload. We must shift the momentum of this battle. What the come on, ayolah. Aduh, capek banget gua. Ya Allah.
stand by me. Nobody knows. Enemy soldiers are taking objective Baker. Udah mati, Cok. Assalamualaikum. Kiri gua. Great shot, soldier. With you. Udah bang, di Attention. We now have Discord ya. control of objective dog. Gua mah ya. Hebat, hebat, Anda hebat. Oh shit. No. Coming fire! This might save your life. The enemy has broken our Mana yang hold on nembakin objective gua? Baker. Coba astaga. Udah pada nggak punya bandage loh. I know you can use this. Anjir, keren banget masih. Wih, banyak sekali, Cok. Here, keep this handy. Nice. Saya gue mah ngikutin dari belakang. Ternyata banyak banget gila situ. Pala botak, ya Allah, yang tadi gua kill pakai katana tuh. Tolong. Oh shit, tapi ke revive sih. Mati juga sih. Cantik gak? Gue belum lihat. Ntar habis streaming gue liat lah. Tank bener-bener ya. Nggak ada ditembak nih gue nih. Nah kan bener. Tunggu nge-flight. No. Mayday. Anjir, ada tank juga depan gue. Sudah mulai tidak sehat pertarungannya. Sudah mulai tidak sehat. Like emang ya, like ya. Objective dog is under Sumpah itu attack. teman gue cuma pakai tank nih gue nih. Mana? Gas. Let's go. Attention. We no longer have charge of objective dog. Tadi katanya lumayan. Lumayan naon. Gak tau, gue belum lihat, cowok. Objective Charlie is under our control.
Stand by me. We have secured objective Able. Nobody knows where it's gonna be. We've lost our hold of objective Fox. Masuk ke parit, iya, terus Eyes over there. gue lupa mulu nembak R2 kalau pakai tank. Biasanya nembak kalau misalkan pakai tank pakai R1, pakai R2 ini. Anjir. Fight harder. Our victory depends on it. Thank you. Objective Charlie is no longer secure. Objective Baker is now under our control. Resupply, hey. Really nggak mau resupply? Gas terus. Lagunya mah udah epic banget. Guanya kalah. Jangan lupa lihat ya. Bahaya bro, jangan. Udahan. Terima kasih, dah. Terima kasih, dadah. Udahan. Terima kasih semuanya. Udah. Malam ini bau yang wangi tadi sore tuh wangi tuh. Tiba-tiba, tapi sayangnya tiba-tiba listriknya turun.